Kudlay Pibaro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat bukong san mentar sengi kilong. Yap kelong kemi hasyen bat kading elektrik kat badang wat jur klau. Ringhang pli ke kaput Indo Bangladesh tuit kimar bam hagi kam kai tu. Ra usam lakit kupar nong sit san hajar tingkan ring ut. Bat kwa ke HANM banyatai nyaki MLA deketin kasih bat garut. Badmintangin pa siya kubor bakam banya. Kajingja basngawsi kalaling shop ikalong yeng jong kong Edwina Lingkoy san po arts nem karta kabasyong basa ha umran diary Riboy district kalaklat hasyen na kajingbat kading electric kat ba kadang liwat jhur klaw na kaway kalaw benyap kaba kampaji na yeng syong jongka. Kadkum ka kubor balayo kani kajing syabat ding electric kalajaha ka katlay terik rumpang. Kini kalong kami kebalangat akani ka apot kadang liwat jhur syaklaw ringkat bat kaway ka kun kentay jongka. Kini kalong kami kalayu yu sainar elektrik ubala dukut liter Hamadan. Maria day ka kejat jongka hau niu sainar ula lempat ya ka na kejingklan jongka boarding elektrik. Kini kalong kami kalayap hasyen na kani kejingja. Habay kren bat ka kun jong kini kalong kami kebalangat ha katay ka apot kalay tu bakat ba kadang don ha ketika klau kalay yo sngowi kejing sawa bat kalamare ban pet bat kalalap baka kemi jongka kala syabat ha ka boarding elektrik bat kumta marmar kala perta briu ban wan yarap ya ka kemi jongka kabalathia lingtar ha pedeng klau hadin kat tu kat nipor lawan poi ki parasnong ki bala yo sngowi ya kejing perta bat jing kaang shla jongka ban wan yarap ya ka kemi jongka kilakit no marmar ya kamet civil hospital ban le ka bedon kam. Urang ba shnong ko umran diary uba lambor mukim bina ulay tu ba maria tip ikani kejingja ki briw na shnong ki lalit bakbak sya ketika jaka bat kilalap ba kini kolong kemi kabala syabat ha kading elektrik kala du no ila kejing em nakadaw ba kala yu sainar light ubala dukut bat ulahap Hamadan ula pentip sya ki bor pulit bat kilakit no ketika met syong kini kolong kemi sya civil hospital ban le akabdon kam. Urang ba shnong uken turu ikibor bapet ya ka boarding electric bakin pet perman baha ha ka bedai bekisar nai light bakin pet perman baha ha ka bedai bekisai nar light bat ban ngor tikenaru ikiding kesiet ki baya takhu bat kisai nar electric empat la bantip kat nu ka cingerap na kaliang ka sorkar bat ke MEECL ki juai kilong yeng ki baya kendu ya kum kini ki jingja basngosi la kadai ha ka jingyap ni jing mensa Kejalong kubnelong bagi si makapon si klau. Te mendin syaba in ngan wan haying ru yo yang apa mlik klau ra te nga oi. Nali churu be mentas ngi bala. Mental khat arba jit tolong lak so thaj ma ban len. Yang to da pim lek da ma pha te nga lek nyong amar we. Te ngong ni nga tangam susuk re merse me pene mar we. Ngong am ngali ai ja syai persama nang lawan ai ja persado pite ngi se lek lang kan ngong. Te ngamar semua ai ja nang tahi ngali lang kan bat i. Yang lali lang pat ingi le pom ngi le yai marjan ni ken kuma i nga da ne me i da na te da ija spang ro long la kan yong email da lo email oi tang la le nya jan tu i da ba menin preten da la poi ha ka ju kalat o email yang yai ma pina ne o i the yai ma pina ne mo kon ngan yai nong ane na rum tanga bai ong tong tanga pa nga khmong ra nga syong tong ngan yai nong ana ne tanga le nga la yai na nang email yai na rum ken kumba kat mang ne thai hong tei thai yang tei te lai ayat ken te la la poi hatu khmat te ngai i ken ba iyai bang pe tu na din ma ngai i ndala i me i la poi khmat te nga komplek na khmat kenget ngami i sure masih sngo ba don ba la kum tu te don ba la long ba lompat kum tu te te nga pa nga mot ba de ni la ba nga sngo tu ba de email jong la bakal lompat ta kalat te ngamti perni komari kalat nga mot ba de ubrio ba krup ubrio ken email yang ta khalau Tengah mul badai ubri pat tengah lima re wud ken tengah lima re wud pan email ilatia atau apa ilatia tu ilah cukur tat betul tengah pada ngai ong kan ngai yang nak jerong kan nomor email dan apa ngai yang nak jerong terus orang email imkran diri temu tengah isa bakal ame skading tengah lating susu ken tengah lating susu tengah masuk ong ni map mo ngali wat jingerap saya kibriu ngali kod briu kan yong tengah lima re ken ngali lima re balik kod briu teh sebab kalau kacerai te kali mare no ken beli wat beri baniaram te ka kendu na iwi ba masuk pan pun tengah no pun no sisnung ken yap baik long pun in men na jong ta apa penting kubar situ ngawan no sene belam stau ime
la jonga khamlik churkan hajan tendang ali siying dang ali wat ikin man para pada lawan nga tu ka bangadon ngalai alam iki breu beli arab ime ladon ki pulet ime long no to porti kran churai syukur tat yang tu dengan pada nak jingi iba kami akan dikuntu tengah lewat jingi ram iki breu kai cuma rebit kenya la jong bang poi perkat churai cuma rumah kita tang lewat jingi ram iki breu tengah kenduk tawi breu ngasupan phone bahkan kelia macam iPhone mau bukan phone ya semang tip bala lo kunta dan kalau orang kecak phone seno ni ulai men robot pelik nakalan yang tai lawan nang ta nalai pading yaram dan nang ali warna lam ta ki breu adon kulit ang ta adon ki kulit adon ki breu ken usainar man kepor mujudar usainar nomor man kepor ang ngilai bit man kepor ngilai mujudar tau usainar hakatai ngilai bit ki breu ki buni balik satama mujudar ta ba tip ken menin tam talak steyo ngi milik cloud ken yabi email dia pamenin pati orang ayam mau yelet ngambil curai yang ada pamit depan alik marwai tengah uni ngam susuk rumah mesti pilih marwai ngong ap lang yang akan ngong ini liwat curi wat senyam tu kan banlang je jangan dok long khoi ime idibena jangan dok long khoi sampu arsnam ang ne ngapat tip reken ngaru damar ba menin perbat jam tu ngai i nak khamat laje tolong kila khot lang yang asane ngam sunang syuk wan lang sanete apawan ai para khadu bat ilok ikong kan ilok tu menta no kili no pisya mo ngatang la ikum tu tangam sukwa syur ban lai anta dalawan makisane pada dam tu nyu baje iman ngifun yang aba hable postmortem ta kilawan no ken maki kala ino ya imagine marwe dikilawan no tangi ong ni pi tu tangi awan no mangi ken nadin marwan kitu mangi wan no sene ken bangin wan pan amit amne pada ngatang ap ka jingrai na ying ken namana bahir di ong nam syar ta bale postmortem tengah saat sekarang juki makin wan makin ang teken mendengar nabi batui ngalong liara no siying mo nemar lalong bitangga maroi te hang tu hadir sawan kitu setelah nemar kancengai kadawan kitu ki bahing nasem to mo ngalong maroi tu kitu ki berus nong nang tu ken ki bayar lang ndak apa ki pulian kata tu reka jahal dabakar arbeje te kada adi kada poi ngai se balikot bru te ni la bampor sai kentam tu kan nomor udan be apa kendo untuk lang apa untuk apa kendo ulong usak tu teh usak patu teh uta usainar usakut atau buat trading dei bala hab i trai bala dikut i trai nomor ngisilik teman kepor judan rote teman tas tayo kan ni kami alik khalau re ta kan ni kami alik khalau lik rama Kinong yalam bat kirkot jang kanyo trep achik national movement HANM riwar mi ngi circle pen ursla kila ka ang shikibor sanchar jang ka East Khasi Hills district bat sha USDO civil subdivision pen ursla bakithia lengai bat khabrip dapet yala ki khmat ya ka jingjale ki kam khai tu bat khai bean ya ki marba mardi kamtam ka shini ki masi bat ki mot Bangladesh lingba ka surok Shillong pen ursla dauki kini ki kam khai tu ki yat pelen mensngi mensyai namar ki kti jong kaan kim tre kam bat ki yot thia lengai kumta kinong yalam jong ka HANM riwar mi ngi circle kila pentip shiki bor sanchar district bat sha office SDO civil subdivision pen ursla bante la kamar dori kini ki kam khai tu nya kaliang ka HANM kala maham jur lada ki bor sarkar kim le halor kini ka kam bean kinong yalam bat ki khot jong kini ka seng kin le ka bating nang ni shakmat cái sinh năm riwan mi sakil lại ship nó quay cái sinh jam bản phá ở trên thọ sẽ cả SDO civil subdivision penusla lingba kajing jelai palat kajing khai yaki marba mardi bat kentup yaki shidi yaki piat yaki ketup ki dry fish kebanyo bat ki pan bat kue yaki marba mardi ba ni hapok kajla ni penut kam tinggi segoba kane kajing yang bean jong kini marba mardi capo di Bangladesh di ka surok penusla doki kala wanra ya ka jing kiudor ya ki marba mardi hapo ka jelahi brokawai bat kala kta ro ya ki
duk kisuk yaki babala min segi bam damit kani kala wanra kajing jenjar babun kani ka jelah ini semua peran jur ya ka tenat beripik kumka polis department wastom bat dui ni semua orang ba haba ni lasim ko kasenjam ban mi chakpat ban pentip chiki polis henry ni lapun jaki ban pentip ba kidon kum kita kijing thai bean yakni ki marwa mandi henry ki polis kila kentai mandor ba ka dei kila omru ba ka dei ka kam jong ki custom henry ni chuong tangani ba nakaliya kasen lada kan yailom hagani karukom yim banse ban mi chakpat ban le dan batinge nang ba kari ba kajet benreu kan yomat sai sisim ya kataka jing duna jom kita ki jing kiudor dan marba mati support ka jela nang ba ki baduk besuk ru kila ban afford ban thien ya kita ki jing non kam ha ki kisan bi jom ki ha kendre ha kakum ka jing long menta ini kita senang bi bamta ban support lain dan kuat terter ni rasa tak satang da kini ki kali kit boy kit masih bat kini ki kali bakit sini bakit ya kini ki piat ki tung bat ki ki marpa mati ni sengau banong ba ki nakaliam jong kaan ki le ayu ki don ki polis hangi ka don ke polis station teruslah kimla bantet akam ya kene jinglong jiman hatu kam kta mo kane ka jikiudor jing marpa mati ya ka jela hi brokoi kam kta mo ya ki pai ba jong ka than baduk besuk hoi kidon kita bayi onong we Usam lakit kupar nong se nasionong kinchi East and West Khasi Hills ulayora ekanam la adu haga jeng kop ruai Khasi nilla balapelong da kasnong ring ot haga khatlai tarik rumpang kum kani ga jeng kop la jupelong shisin jisnem haring ot ban se ye kisap ki phong nilla jeng ki khun samla da kisur ki jeng tem bat jeng ruai Khasi ten rai ya kini kecingnya kop las dang naduk ke snem kat kendai spa nyo besau haduk kini kisngi bat kala kenjo syaka sanpau snem pura how new snem ke shnong kala rakhe ke jubilee ksiar lani ke golden jubilee ya kecing penne pensa ya kini kecingnya kop ruai kecingnya kop how new snem kila long ki pa shongshit haduk palat sanpau kin hon kinong ruai kila wan ban shimenta kini kisngi lawan ban shimenta palat sanpau ngut ki kin hon na keleng kari Khasi bat jantia ya kanam la adu lara du samla kit pok nong siet ba lara e kasong pisa san pawajar tingka bat kebuskit ha kekedan baar la yo bandra ka samla marbalin share na smith bat lara e kebuskit arpusan hajar tingka bat e kanam balai lara du samla geomedi ding do na sora bala yo e kebuskit pawajar tingka ya kini ke jing kop ruai lawan ban bishar da arngut kinong bishar na all india radio shillong uba rilang bat uba Ferdinand Dekar head jongka north east AIR Lasin ran langru do ba shibor mau kon nong bishar hagis nem bakam menchwa.
Hey ba bên ta là đam sang jing pi hun nga sirin kam shong su ka do nuot bala bam kun la duk na ni riu spa la riu sparu hun ka bangi dang em dam sang jing ya shu banyo ya ka ba kwa shu thom beta ka bo nung tiếng wat la du no ka men sim ba kor do jing su keleng ni wa na i ka phet chen du kasir kashlong ka thao mà chinh sông ca la du ngàn ong ya phi ca wei vàng in năng kiêu ăn tết ban say la phi ta mat yong ya phi ca bên mong wat nom ngau ai ai ban bha ka la wen o piat no jin long ap sa ya jing shi sha wata Kanyo trip a Czech National Movement HANM haka khat sau terik rompang kala dawano shongknor ka ying darbar thawan ka jela ban sedang pendon kamno de kitin khasi bat garu ha ying darbar thawan President ke HANM uba lamprang kharbani ulong ba ke HANM kala ajing mut banadu ka khat riu terik mentau benai u shongknor un ailat ban sha ikit khot ban kren haka kitin khasi ne garu ya ka jinga tai halor kamang pisa jong ka sorkar Kador bar mang pisa kan sedang duduk kakan riu terik mentau benai bat kan ne shita yau ai. Bulan September yung sunam jakat prala pas ya karisuson daga Government of Meghalaya poga jingalam yung kasokar MDA 1 report. Tehenrai hado kini gisngi nalyang yung kasokar India kampat syamla ay kana kono ka signal. Balano and kentup no ya tin khasi batkaro syakit pra jong garti susah dari India. Tinamar kata kum kaseng kabal debuan penlong jingki ha kalai tarik membar jong sunam berang sudap bangila semai ngila kular syaka rib benriu ba nginom song thaj ni yai budin ba kat hado ba indayo. Timatakas ngi ngilawan hangne bad uspeka namang ngitip syai ba ka dorbar ka session kanlong la sisngi kan retorek ngila kentu ya uspikar ba nado ka kan retorek nang ne syakmat ba ka Meghalaya Assembly bat baro ki reu pungot ki MLA jong ga jela Meghalaya kum ka dak jong ka jing pen I syaka sarkar India watla kam sempat la implement ya kana ka jing kwa jong ga jela Meghalaya ka jing kwa jong ga jak reu ba nado ka kan retorek nang ne syakmat kat badan norbar ba UMLA karo uhapkan karo UMLA MA khasi uhapan kan khasi barada UMLA karo sutu ijing kan khasi ka sarkar Meghalaya kan habban bo daw nong translat ara ukaro sutu jing kan khasi da ukhasi sutu jing kan karo ka kamram jong ka sarkar Meghalaya lengba uspika ti habbo nong translat knang wat pen I syaka partai pen I syaka sarkar India ba watla pimpat recognize jing nekten rai mangingil kum ka jela kum lanai kum ka jak penreu min hapan pen kamno bat nila dawaro na uspikar ba phi kum kinru pungot kino to an nang pen kam ma phi ha assembly nang e ki ga HNM adalhi bat nila ya thuru hai uspikar ba ka HNM ka long ready ni ap stang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala phom ni ka batmai ka HNM long ready ba ngin lek ban ya ki da kam tang e bat ngai thu
khi ha speaker ba nyim ton por ban sui khi jai kumbang khi mana kene ka sit in demonstration ring larai ba daga je khi ke bajor daga chin ke be long ke bajlong bat nglaya de betu hai ba daga hunger strike ka H&M kala decide na banta ba kine ki jingdawa jong ka jag ben reo kine ki jing kwa jong ka jala me khalia Unong ilam kasing Voice of the People Party VPP uba Arden Malabasayamat habakren san perta election yau kertong MP ke VPP hanong stan. Ula pensyai halor ke jingmi surok kinong ilam ke VPP ban yaki halor ke jingwengkam ke sorkar yaki ofisar syong tait na ke ofis jong ke loka yukta. Da ka boong be kinong ilam ke VPP kimdei beki kuat hau jingkul mar ban mi YouTube. Henry ki kuat ban kren halor ke ni kekam. Uba Arden ula kentha ru iu menteri rangba ke jela halor ke jingkren jeng u syakilat pathai kubor. Halor ke jingweng kam yaki ofisar ha ka bau menteri rangba ulaong baladatung de ki ofisar syong tait kawan ra ke jinglut put ke sorkar. Uba Arden ula bu jingkeli gela. Lada ki laingut ki ofisar syong tait ki penstang ya kapla sorkar hatu ki spangut ki consultant ki chairman ki vice chairman ki penbenmo ya kapla ke sorkar. Voice of the People Party, hindi na mag-issue accounting tumar. Bagi YouTube ehem. Ikwa ban keren, ya ke jisya, bagi kan nongin kajuni kong party. Menangniru, ya kami surat nagarunda, bagi ki ya ke ciwen jong sorka, ya ke di officer, na ke office jong lokal yukta. Kani ke lokal yukta kani ke board. Ka ikhtiar belawan rak nana orang Delhi latip kum utau lokal hangi latip utau lokal yuta pemut kebon kabanya pun persya ega bangsa hagma kita thongi kita ki langut ki officer hapok kata ka inquiry wing Henry namar bagi tortip kalaya laweng ni ki officer baka sorkar kalai kau hana Pakaan kamsyak badhung yang retired. Kita pensiun nongrim naga section kabalai kabakadwe naga chapter kabalai jong lokal yukta But snap no pipa snap tegi macini minta ki pusang ban pensan baru chief minister anda ayat menyeken ulai ko kubur hana kubur namar bala mitung digi officer bala syongkat kawan rak kajinut put ya gasorka ani dijadikan beliau ani dijadikan beliau lainut di officer bala syongkat di penstang ya keperhatian kajian gasorka kata di sepangut prat di konsultan di chairman di vice chairman ini di penerbangan ya keperhatian kajian gasorka atau kata kami ke kamarsa dari mana kita tahu kopi pamba hablong nongilam Kaseng GSMC belalam khmat do silbat isangma Assistant Environment Secretary ula ujor shikibor sorkar bat DC West Garo Hills halor ke jingshina torti ke surok PMGSY nasional Babadham Shabalupara Uni unang ilam jong ni kaseng ulay thu shikibor sorkar baka company ka bashnay ni kasurok kala siang rong tang malumala bat menta ka rong kala kho habaro shilenter ni kasurok ula kentui kibor bapet bat penya ya ka scheme PMGSY bandawan na ka company ba ka day ban siang rong thamai ya ka ni kasurok ni buri pharo na PMGSY hajar ni korpini referring chim mamung ko ba kakri kun giza indaki mamang khale alar gatra kho nimna khai galanga Sawa kontraktor guri masih jauh ni geman, je ani department aku kapal China, nasi mangu mulmul atinga, mamung kono nang jono, kali kakrik pada nungja mungbong ja, kalal kita niki ruda pitu nangaya, banu ban namsang gijak pada bosan nungja jok. One, buri farau na yang kepa rudam sedunga, babadam bazar ini, balu farau na dakang padunga, wadamsa, ada omshokat kan. Iya gisa babadam bazar ini buri farau na dakapa. Mamung kun kakrikan unja kali hal katra kurap itu naya obosan dungja ya yani bo ya kecam yan hal katra dungja mamung dungja nakari rudap itu naya mamung kakrek pagi sabun je no sun sun kepacip kebun ja
Ndaki khaga gali matfuti galang aijok. Ya. Ubostan nungje ya Raman. Kaseng National People's Party NPP haka khat Southrik Rumpang kalapulong ye jingalang jong idukot bat kinong Krishan kaseng na Eastern West Khasi Hills District Hadorbar Hall kinshi Bangla. Hakani ka jingalang idukot ke NPP Eastern West Khasi Hills District lawan bani Shimenta da ka jingadon lang State President Jong Kapati uba Preston Tinsong Working President ba Hamletson Darling Dr. Amprin Lingdor MLA MDC namairang ba Bats Kembrin Tathyang kidukot kinong kitkam bat kinong Krishan nakaling kishnong. Lapin scam ye kinong kitkam jong District Executive Committee Eastern West Khasi Hills District ya kibalapin kamti ye kikam District President yo ba Nathaniel Marshangbai ba Beltisar Rani Working President ba Pine Saukme Vice President bat kiwe de kidukot jong District Committee. Jinjo bat mene kirurang ba kilai keren kendiat ubai ban uang tip iba perstu di dangwan ne emang ni ngarung syangap kuasu banwan den rei napo ataka pensim ke ketik ngakwa tadi ibiang kitu kinyo hajar sanspa deh bangyo i kadur kadar jong pi kelong kemi jong kamau tarasan ngana berkat pindang ya dap da kajing susi kajing ya jauh umat tenai penbang yo i kadur kapapu samleki bat kadur kapaton kajing kermen de kable syajarmu ngilayasnya sibun menta hadin mangilayo yakin ngelam jong kamairang konsumsi hapok kajialam jong iba basker bubalong MDC ngangai sken bakin ki arteli ki konstituensi ngin penki ya kislade bat wat ki mau kibadon hakla ngatarai kin sakhiwit hakini kisni kibanwan kublesia jamu nakata-katao ya pi kinong yalam maraba jokopati hakini ki arteli ki konstituensi bat kamtam ngakit bok kiruyang ya iba Nathaniel bat ya ke komiti ki members parokaway ba pintrei shitom ya kaban dang pensongship shushu ya ka parti ki jomi syadu kisnong kitau ba kitluyeng klusen jomi paro ngedon lang ni ikong amprin i Dr. Amprin ba parok pilaya itu ladang padyo banya ay kumleiru kabriu kaba pro kajabi kabriu kolong tik kumangau senrat tanpa kamplain kami mat kajabi kaba sekheba bat ibom juti ibom jusmi ngan setu kana ya pikir dia kadai kajisisya mangambat usiem. Kaseng Voice of the People Party VPP ringkat ukertong MP Dr. Ricky AJ Singkon haka khat Southrik Rumpang kilayeng rinsan hanong stan na kabenta ban pensyai kimat bekinong rim jong kaseng haka election MP ban sawan. Harinsan yalap election kabalalong haka market complex New Nong Stan lasaki da kajingedon ringkat usordar ke New Nong Stan uba S Rashir barok ki MLA ke VPP kentup yu ba Arden melabasawmat bat kinong Krishan jong kani kaseng na West Khasi Hills District. U Dr. Ricky AJ Singkon ulakren hakani kerensan da ka boong bo unyale hakani ke election MP ban mi kmat ikipai ba ni kilai penriu tili ki constituency. Uloong bakamlong ke besuk Henry de kemensim ke beskem uloong ngan yeng ban yesait na kebenta keri bat kajat penriu. Kenang bangan la ban le kumta don kam ke jingkershan jong ki pai pa na kini ki lai pun riutli ki constituency ban poi syakathong uba Arden mela basay mo ha ke jingkren uloong ba yau bat ikilai ngut ki MLA ke seng VPP ladap jit ki pai pa kumta haba kile ya kanu kile da ke jing start bat da kelenti ke badai day bekile syong shit uloong Ulay itu babun kiseng san perthai kebala persyang ban kentho mat yong ya ka VPP Henry kita kejing kentho kinum sno akejing tre jong kani keseng ka VPP kalayo ejing kershan jong kipat ba bat kelajap sawut ki MLA
election Lok Sabha Panongta Panyen Panikmat Nagamata Life Community Consultancy Smoto Kamlong Kabasok Nre Jokapo Nakamunsin Kabasno Scam Nakamunsin Kabashinram Nanyen Nagamata Panisat Nagamata Yele Ibalong Nagamata Kami Bangajangkane Patnanwa Kala Kunta Tang Nada Pagba Jong Kinikin Life Community Consultancy Kenai ketika mon ketika dia nakamita jonga akan the voice of the people party perlu baik injong kalau PI ketika shan yang voice of the people party komba jikan small di bawah kenai ini kriat sini nama kin norim paskem to the party smoke men bagi don itu kita contoh lagi way parti saya kita lihat kanti kita lihat kita parti saya saya HSPDP saya Kongres ini inongalon jodoh saya jodoh saya kajing one penisno joki baka voice of the people party David Halon joki nongren ini nongren teruskan kecuali nado penambi petre Nyemshen Kundia Mekinombrem, Padre Kani Katishisha, Tabakinero, Yai Katikamon, Katikadiana, Bakira Sukusalo, Panyadon Menta, Bat the voice of the People Party, Bakara Smokeman Kalam Katshabagile, Patma Menta, Ki Paikman Shani, the voice of the People Party, Namari, Bagalika Party, Don Kajinkaman, Pan Yen, Pan Kren, Yedin Shisha, Namarko Party is not over, but a tongue at Shisha, Kabala, Pan Polakini, but a tongue at Shisha, Kabala, Pan Kabalong, Kataka Borba, Kabalila, Pan Jok, Jackie Jinget, Kijingele, Kabani, Kumkipata, near old Hado Manta, and Ray Papa, Kamantoy, Mishu. Kamantoy dengan suya mau berusaha telung, kau ini ala dekapor, panggilnya mi sakmat, panelete, nakamita aloe, jombi kor dikti jombi. Bat dak itu ki khobor ngila poisha ka pakot tar hadu Bangladesh yang biang kebeli shipon.